bismillahi rahmani rahim. yettoje wonani allahu wawɗo mo ronkata, mo fuɗɗa mo re'ata jundi zamanuji waylata, e ɗinemaji maɗa ɗi limtatake ɗi huɓata, e okkede jangugol nde deftere ceerno on mon mbeya. haray musidɓe julɓe tedduɓe, no men fodirno on non, haray en fotta yo kikiɗe ɗo fi jangugol ko Allah newnani wo e ɗi gimɗi ceerno Samba Mombeya, yo Allah yurme ɓe yaafo. haray hande kadi en fotti, haray ko adi mi jonnitude oustaz Abdoul Wahab ɓe naɓana en gimɗi ɗin. haray mi andintina piiji ɗiɗi. pi ngara nunku haray meɗe yaafini moƴƴa waɗu toon yahi buy e ka haldano ɗon. haray ko sababe piiji kadi kafaɗi waɗi ɗum. haray ɗimmum ɗum mi andintina, haray sabu buy wi no faala jangugol deftere nden, ɗum ɗon e yewte ay fimu nden. kono haray son daari hay tiitonde ko windi kon ka laawol kisal ton ko firtugol seeɗa e mum, yani ko faamingol tun jama on manaji ɗin ɗo hina jannugol. mono faala noon no wawi jokkitagol heɗo fiyo jokkito jande ceerno Abdoul Wahab nden fiyo wawu kañum kadi jangugol. kono enen ɗo ko firtugol jus manaji ɗin seeɗa, haray na firtugol kalima. haray ko ɗum noon tummi andintinano inchallah ɗo en fuɗɗade. kono adi mi jontude ceerno Abdoul Wahab haray yejjitali salmingol jama lawol kisal on e représentant ɓen kala kaɓe wawi wonde, surtout suka ɓen ka technique toranoɓe Allah tawfiq fi dunia wal akhira. Cheikh Abdoul Wahab, bismillah. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. meɗen tolna on inchallah ka jonde meɗe waɗande barki ɗo. haray bismillah, naɓanon en gimɗi ɗin ko Allah subhanahu wa ta'ala newnani o. barakallahu fikum. aywa, shukran, jazakumullahu khair. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin, wa ba'd. assalamu aleykum wa rahmatullah. haray musidɓe julɓe tedduɓe, eɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala, du'ano nelaɗo men muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kamɓe fo e sahabaɓe maɓɓe e ɓeygureji maɓɓe, yimɓe suudu maɓɓe e kala iwtirɓe ɓaawo maɓɓe rewiri Allah no ɓen ɗo rewirno Allah non ha ñande dargal dari. eɗen toranoɓe fof ko jaam e kisi, allahumma amin. haray ɓaawo ɗum no oustaz Ahmad Ba Makiri ɗo ni meɗen salmina jama julɓe fo heɗitiɓe men e lawol kisal e o sayi ɗo, kala kaɓe wawi wonde inɗe maɓɓe yettoje maɓɓe, haray men salmini jama on fo. haray inchallah no ɓe makiri noon en tokkitoto e darsu meɗen on ka wonno ɗen ɗon ka deftere meɗen o hirde malal nde ceerno Mamad Samba Mombeya windi. haray mi andintinna fahin ɗo en fuɗɗade gimɗi ɗin ko ka dambugal aranal woni ko wonɗen e muɗum ha joni. ɗum woni dambugal ngal no yewta en fi tawhid e biidnillahi ta'ala. haray hande kadi en janggay e matnuji buy e maggal inchallahu ta'ala. sarhen wo ko Allah subhanahu wa ta'ala newani en feere sarhugol. joni noon haray ko angal juutingol mo gaddima on en fuɗɗoto jangude gimɗi ɗin biidnillahi ta'ala. haray ɗen wiya bismillahi rrahmani rrahim. jomal longimmen lafdude ngol tuma mayde amen e to landoyagol. jomin ko yo hisnumo yaafora bonɗi amen sabu makko nyalande kulol. jaaborɗo ngo'ol tun on daɗiray wamo jaabori fow gotel. mo ngo'ol woni battane haala mu'um o daɗi sumugol o yeɗama malal. hendamo e saare malal ko wona yaltal wonkintuma timmila jal. landal alanamo to gaburu ko non wiɗagol hasibore e mandikugol. si o tubuno bonɗi e hoore dewal fi Allah o maydi e laɓɓingol. ko o maaki yo mushrifu longinengol ko si tawhimo laɓɓina lafudude ngol. si o laɓɓintayo o acce kabi lurraka e kufrude wayluɗo ngol. woni ɗuyutuɗo ngol ma ɓeyduɗo ngol ma wayluɗo harfu to shimtirgol. longinɗomo ngol wota wi yo o wi lurray yo o duumo e sintirgol. si o wi yo o wi ay aa sikkon o jaɓali ngo'ol konngol. ma yayɗo si jikke boni e mu'um si o windana ɗum wonata joƴugol. ko hadise nulaɗo me en yo o his ɓadatake e fi ɗum shikkitagol. tawa ɗulle ko fi iblisa wi'i yo o murtu ko ɗum woni ngol salagol. si ko anduɗo selluɗo finde si taw ko o neyra o murtira ngol hodugol. en molike lamɗo seniɗo e ɗum en fattike ko ho yimɓe nulal. yo o juulo e makko o hisnamo ha pooma abadam ko waɗa kala jal. haray ɗen feƴƴana sengo ɗerewol joɓol.
joman longimmen lafdudengol tuma mayde amen e to landoyagol sabu maccuɗo maɗa suɓaɗo ma'a yo o hiskisiyemo ala tajugol sakkangol mayɗo ko mu'una wi'a hertorta tewu e wellitugol sabu jawdi ko jommum anniyoto sakko ndi gasirta fandanagol ɗum hertorta kelle fuye sabu ɗum ko lijara e dow kuugal to emen wano ɓurdira non alana suddiɗo e mu'una geɓal wano fottirɗen alanamo geɓal e ganima jihadi e wellitugol sabu deftere Allah waɗamo e ɗen ɗiɗi shakko o nanga e majje geɓal nanu non miɗo halde ko selli e fii fabtiɗo e jumla ngo'ol konngol kaɓadaki fenande e shikkitagol waɗuɗum joɓaari to weddoyagol wata fa'ida fuutore fii ko waminnaniraɗum jogo ko woyda malal sabu nowru malandu sigorde mu'um ko e hoore malande e lismodiral ko si ɓandu malama si hoore male jomam yeɗiroy men jango malal sabu maccuɗo ma mo resanɗa ɗum tefugol jaɓanama nyalande kulol sow julde e makko so wakisiye e sahaba e ali e yimɓe nulal miɗo seedo lamɗo ko goto warowo si wurnita malkisa rokka malal siwaɗo ko maccuɗo makko malaɗo e windere timminiraɗo nulal nam hareɗen feƴƴande sengo ɗerol jeegaɓol nulanoɗo e mayuɓe jibnuɓe ɗum gila adama fuɗɗorano loopal feƴƴino ko yondina ga e ɗu'um kono haala no tentira fillitagol ndaari kalimaji ɗi fillorten sabu gonga yo tentuto noddingol joganondu to salli bilali ko woturo hatuma wattana ɗengalangal kala julde ko fatiha jangante dikruji e jongli ala selugol kala jogduno wondi e dikru mu'um gila nyande ne farla haare ugol ɓaydolo mo alɗuɗo rokki dañay koto Allah Muhammadu mofti ɓural yo juulo e makko hisnamo hande e jango ko sartorta limugol yo juulo e makko o hisnamo fannano hirano weeta e jokkodiral godal geno luttal lutodiral e tagore e wellito yondinagol manande e yiide e halde e wondenanowo yi'owo e jom halgol de e 10 ardiɗe tajor wajibima e haqqe jom senagol riwan mo garad ma yaljimagol kuugal ma sembe ɗe jumbutugol ko tatije ɗe halɗen ɗe wi'ete dagotoɗe e haqqe jom tagugol basal puɗɗal re'ugol yerodirde e hunde tagade haton jingol pahu mbundam mumɗude ma wonugol pahu bunɗo e ommo ala daalol ma jibde garad ma yaljimagol kuugal ma sembe ɗe battingol ɗe e 14 didduje woni riwaɗe e haqqe jom luttal. بارك الله فيك جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الوهاب على هذه القراءة الطيبة التي نسأل الله أن يجازينا نحن جميعا والمستمعين كل الخيرات إن شاء الله آمين. بسم الله النار مسيب جلبه إذا ناتان دي firtugol berwoko Allah subhanahu wa ta'ala famine e muɗum ko non nani pularngal no teddide ay on andi ɗum ɗo kan hina ko weli fi ono bismillah naam e naam ɓe maki gimol aranol ɗo jomin ko yo hisnumo yaafora bonɗi amen sabu makko nyalande kulol aywa Ceerno Samba ɓe maki jomi ko yani jomi makko kanko nelaɗo yo hisnumo yaafora bonɗi men sabu makko nyalande kulol woni yawmal qiyama nyande dangal jaaborɗo ngo'ol tum on daɗiray wamo jaabori fof gotel gotel kala neɗɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala newnani o jaaboroy la ilaha illallah haray o wa'i wastawi o jaabori harfere kala harfere kalima masalan wano so tawi joni ɓe wimo man rabbuka o wiya ko Allah ma dinuka ko islam ma kitabuka ko qur'an ɗum ko gotel kono so heɓoyi la ilaha illallah on ka aslu haray ko ɗum woni neɗɗon o malama mo ngo'ol woni battane haala mu'um o daɗi sumugol o yeɗama malal kala tawɗo la ilaha illallah woni ko sakkiti wowlde haray o daɗay sumugol o heɓi malore ñande janggo Allah tawnen ɗo hendamo e saare malal ko wona yaltal wonkintuma timmila jal ko haɗi on tigi ko woni ko henjimo e saare malal mana natugol ka aljanna ko yaltugol wonki kin tumala jal makko ngal timmi ɓano anda goɗɗo natta aljanna o ma yaade na lamdal alanamo to gaburu ko non wiɗagol hasibore e mandikugol o neɗɗo ɗo kala tawɗo timmiri la ilaha illallah o landatake e gabru o mara hasbore ka mandake makko kadi haray koko moƴƴi to wonta ton inchallah si o tubuno bonɗi e hoore dewal fi Allah o maydi e laɓɓingol
si o tuubuno noon ɗum ko sartiji ɗin hiɗen andi sartiji tuubugol ɗin haray en ala nadde ɗin ɗe wawi darogol ɗum ka lahlari ma ɗum ka imamu nawawi ka defte makko ɓe maki so tuubuno bonɗi e hoore dewal fi Allah o mayde e laɓɓingol yani ko ɗum haray won timminanimo yahugol ngol ka aljanna e hoore la ilaha illallah o ko o maaki yo mushrifu longine ngol ko si taw himo laɓɓina lafdude ngol ɓe maaki neɗɗo tawowo masalan longinteɗo la ilaha illallah ko so tawi himo laɓɓina wowlugol hara koyo laaɓu poyi nam si o laɓɓinta yo o acce ka bi lurraka e kufrude wayluɗo ngol si o laɓɓinta wigol la ilaha illallah ngol yalta tigi tigi haray koyo o acce longinegol ha o ekkite o wawa sabu noon haray waylugol ngol on haray hino yaltina goɗɗo e l'islam haray ko ɗum ko Ceerno Samba Maaki woni ɗuytuɗo ngol ma ɓeyduɗo ngol ma wayluɗo harfuto shimtirgol bonnuɗo ngol wosirto hara wondo e annuye bonnuɗo konngol la ilaha illallah foti a uytu foti a ɓeydu kala no waruɗa haray ko bone woni en ley muɗum longinɗomo ngol wota wi yo wi lurray yo o duumo e shimtirgol si tawi goɗɗo woni himo mayde hiɗa longinde mo la ilaha illallah wana ya wimo wi'u la ilaha illallah la ko ya sintir ɗum takko makko haray ko ɗum woni ko ɓe yamire si o wi yo wi o wi'ay aa sikkon o jaɓali ngo ol konngol sabu noon wiigol mo wi'u la ilaha illallah haray cheytan no takko makko ɗon hino hulɓinamo imo wawi wi'ude o wonɓe ɗon ɓe sikka o yaltu dina kono hara o yalta hara ko seytane hodimo mayeyɗo si jikke boni e mu'um so o windana ɗum wonata ƴoƴugol jon noon si woni enen tigi en sikkitike may ɗon tawi jikke makko ko tañƴinora kon wi'ugol la ilaha illallah ɗum boni ɗum heɓɓitorta sabu windugol wi'awa e hino yani aslon ko ya waɗi ko ɓe wi kon wi'a la ilaha illallah takko makko haka o timmi o ko hadise nulaaɗo me en yo o hisɓadatake e fii ɗum sikkitagol ɗino yewtereji ɗo ko mako nelaɗo hara yo Allah hisin nelaɗo goɗɗo nawi sikkitode few tawa ɗum le ko fii iblisa wi'i yo o murtu ko ɗum woni ngol salagol sabu noon kala mo wiɗa wi'u la ilaha illallah o gerde mum o ronki wowlde haray ko iblisa tigi tigi woni ko hikki yeeso to murtini mo ena fi haray lasli on wonde on tigi haray ko anniɗo yaldugol ka islam siko anduɗo selluɗo finde si taw ko o nayra o murtira ngol hodugol sabu no wawa wonde neɗɗo on hara ko anduɗo selluɗo finde tigi 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 o murtira sabu hodande seytane nden kono hara ka haqiqa hina anniyiɗo murtugol en molike lamɗo seniɗo e ɗum en fattike ko ho yimɓe nulal Ceerno Samba ɓe maaki en molike lamɗo seniɗo ko ɗum woni en turike Allah towu ɗon yo dandu en ɗum honɗum woni hewtugol ka mayata tawa ronka wi'ugol la ilaha illallah no haniri no en fattike nelaɗo sallah sallam kanko woni hoorejo yimɓe nelaɓɓen fuu ko ɗum woni koho yo o juulo e makko o hisnamo ha pooma abadan ko waɗaka lajal yo Allah juule kanko nelaɗo sallah sallama hisnamo ha ñande dargal hara ko tawata hattirde mum ala jomam longin men lafdude ngol tuma mayde amen e to landoyagol ɓe maaki kamɓe Ceerno Samba Allah men torkema hokkumen wologol ngol konngol tuma nde meɗen maaya e nde meɗen landite ta fo ko ngol ɗo min wolata fi muɗum konngol la ilaha illallah sabu maccuɗo maɗa suɓaɗo ma'a yo o hiskisiyemo ala taƴugol ɗum noon waɗiranamen sabu nelaɗo e ko yiɗɗa nelaɗo kon e yo his kanko nelaɗo ko ala taƴugol tata ko kisi e jokkodirɗo sen darti e gimɗe Ceerno Samba ɗin en waɗa e mulahasa wondema hiɓe heewi ɗuɗɗingol juulugol e nelaɗo sallah sallam ko ɗum woni ko yedda hiɓe wiya yo his nam sakkangol mayɗo ko mu'na wi'a hertorta tewu e wellitugol kamɓe Ceerno Samba ɓe arti joni noon si woni goɗɗo maayi o gerdi e la ilaha illallah woni o timmiriɗo woni o timmira ɗum ɓe maki noon joni sakkangol mayɗo ko mu'na wi'a mana ko geɓe hettoto e mum ɗum hertorta tewu e pellet ina fi tigi tigi ɗum kono geɓe hettora nam sabu jawdi ko jommum anniyoto sakko ndi gasirta fandanagol sabu noon jawdi ko joom mayri wawi ndi anniyade sa annino ɗo an fewdo wurɗa ittuɗa nagge sadaka sikke wala baraji genno a hen ɗoyto kono sa maayi kono geɓe hettora haray ko ɗum won ton ɗum noon ɓe maaki haray ko jommum anniyoto sakkondi kayri jawdi ndi ɗum gasirta fandanagol fi joni on tigi feƴƴi yanne tun anayi ko acci hirse haray gasirta noon ɗum hertorta kelle fuye sabu ɗum ko lijara e dow kuugal ɓe maaki ɗum hertorta mana fawgol e hoore goɗɗo yo goɗɗo fawtanoma
ko ɗum woni kelle fuye yani fawgol e hoore goɗɗo go hirtangol mangol tawa ko ɗum ɗon hewtoyte la aslu on koye an neɗɗo on ya etano hoore ma tigi tigi on. To e men wano ɓurdiri non alana suddiɗo e mu'una geɓal. ɓe maki noon e men no tawata noon hiɗen ɓurdi enen yimɓe ɓen enen worɓe ɓen hiɗen ɓurdi sonnaɓe ɓen haray e nder o geɓe ko hirsete tew halasi l'islam toɗɗanaki sonnajo geɓal e muɗum wi ko ɗum ɗo debbo yeɗete e nder muɗum. Wano fottirɗen alanamo geɓal e ganima jihadi e wellitugol. ɓe maki wano andirɗen noon ka jawdi ko heɓoyi ka jihadi debbo ala e mum geɓal e pellet ko ɗum woni e wellitugol ko noon kadi tew halasi tigi tigi on tew ko sakkana mayɗo ɗon kadi sonnajo ala toon geɓal. Sabu deftere Allah waɗamo e ɗen ɗiɗi sakko o nanga e majje geɓal. Sabu noon en heɓata dalil ka Qur'an ka deftere Allah ka waɗani debbo geɓal e ɗen ɗon ɗiɗino sakko goɗɗo landito ko ɗum mana woni geɓal makko ngal. Nanu noon miɗo halde ko selli e fii fabtiɗo e jumlango'ol konngol. ɓe maki haray kamɓe ceerno Samba miɗo wolude ko selli e neɗɗo mo annduɗa hino fatti ko ɗum won ɗaɓɓuɗo faabo e ngol konngol la ilaha illallah. Kaɓadaki fenande e sikkitagol waɗu ɗum joɓaari to weddoyagol. Koko molanma ɗo non gergol mana fama la ilaha illallah tabintina la ilaha illallah wowla la ilaha illallah ko gabru ma ko mi yetima e ɗum kon ɓadaki fenande sako sikkite waɗu ɗum joɓari ma ñande weddoyɗa luttuɗa antu. Wata fa'ida futore fi ko waminnanira ɗum jogo ko wayda malal. Ayo ɓe maki wata fa'ida futore wata nde nafore ɗo futore fi ko wamin Ceerno Samba nanira ɗum e jande goo hino sella kawi en ƴoogu ko woyndu malal ƴoogu e ko woyndu malal woni komi jonnuma ɗo fii ko min Mouhammad Samba nanira nde yewtere ɗo haray ko haqiqa woni e mayre na sabu nowru malandu singorde mu'um ko e hoore malande e wellitugol maki noon sabu nowru malandu ko e hoore malande fuɗata sabu nowru malandu ko singorde mu'um ko e hoore malande e lismodiral nowru malandu ko e hoore malande fuɗata lismodiral on ko ɗo woni ɗiɗi fof ɗi jogodiray allisam ko jogodirgol ɗum noon ko konngol aslu maggol on ko arab ko si ɓandu malama hoore malejo mam yeɗiroy men jango malal ɓe maki sabu ko si ɓandu neɗɗo malama si hoore nden male eɗen andi ɓandu nokku ngoti fof si muusi haɗa e ɓandu no fappo e tigi tigi wonugol tranquille awa haray ko ɗum waɗi ɓe maki haray ko si ɓandu malama si hoore nden male haray mana yo jomirawo subhanahu wa taala yeɗoy e moƴƴere na sabu maccuɗo mamo resanɗa ɗum tefugol jaɓanama ñalande kulol yeɗiramen moƴƴere kadi sabu maccuɗo ma on woni nelaɗo sallah sallama mo okkuɗa tefore nden e tigi tigi jaɓanamen kadi golleji amen ɗin fof ñande dargal sow julde e makko sowa kisiye e sahaba e aali e yimɓe nulal okkumo julde buy sowande okkumo kisiye buy ɗuɗuɗo kañum e sahabaɓen e yimɓe nelal ɓen fof yimɓe nelaɓen yaniɓe fof ar-rusul kullu miɗo seedo lamɗo ko goto warowo si wurnita malki sarokka malal nde ɓe yewti ha ɗo ɓe ɓeydi kadi tabintingol tawhidon e façon ngo ɓe maki miɗo seedo lamɗo ko goto Allah ko goto pet ko kanko woni warowo wurnita kanko woni malowo malkisa siwaɗo ko maccuɗo makko malaɗo e windere timminiraɗo nulal mo anduɗa o hino suɓa al-Mustafa ɗum won nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko malaɗo yani e nder windere nden e nder aduna on ko timminiraɗo kadi nelal Allah subhanahu wa taala nulanoɗo e mayuɓe jibnuɓe ɗum gila adama fuɗɗorano loopal ɓe maki Ceerno Samba kanko nelaɗo ko nulanoɗo ila e mayuɓe jibinɓe mo gila ka adama fuɗɗorano loopal ɓe maki nam kontingi bindo feƴƴino ko yondina ga e ɗum kono haala no tentira fillitagol maki ɗen mari yewtereji goo ko yondina tawata ɗinɗon hino yoni ko waɗa yen hoolo ɗum on fami ɓe maki sabu noon kono noon fillitagol haala kan hino tentina kadi ko ka gonga ɗon haray hiɗen mari ko wiyete kon entre parenthèse bayna gawsayn haray koye gandindin taw Ceerno Mamadou Samba ka fuɗɗode ɓe makuno ko ɓe ashariyanke e malikiyanke ɗatal haray ko aqida ashariya ka aqida ashariya no jaɓi wonde nelaɗo sallah sallam yani aslu makko on ko nelanoɗo bila ado baba adama alayhi salam
sabu hadisaji non naari e mum buye majjita ko lowɗi kono haray kamɓe ko ni ɓe jaɓiri ko ɗum waddi addi haray si ɓe windi mana ko ɓe faami kon ɗo ɗum ko fi honno ko fi ɗen andi sikke wala sika ɗi si janngama ceernoɓe buya ɓay toon landale ma miijoji haray ko en ɓangi ceerno Samba haray ko aggede acharia woni ko ɓe jogino na ndaari kalimaji ɗi fillortren sabu goonga yo tabututo noddingol joganondu to salli bilali ko woturo hatuma wattana ɗenngala ngal ɓe maaki ndaare kalimaji ɗi wonɗen fillitorgol sabu goonga yo tentu ka noddingol mana noddinan ɗum iɗen fillito daiman la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɗum no anda sikkitaka kono ko ɓeydugol ko filliti ɗum ko fi tentingol daiman tawkid haza tentingol ɗum tabintina wondema ko goonga yani ko ɗum kamɓe kadi wigol maɓɓe ɗa ɓe fillitike wonde nelaɗo hari nelama aɗo baba adama ko tentingol addi ɓe fillita ɓe maki noon fi hon ɗum puisque se daari noddinan ɗum bi ko salli bilali haka wonɗen ɗo hande ko wotoru ha ñande dewta e men galagal ko ɗum woni peccal pidal dewta e wara men ko ɗum woni sura ɗen noddinan ɗum ko ndu woturu hara ndu changeta kala julde ko fatiha jangante e jikruji e jongli ala selugol kala jogduno wonde e jikru mu'um gila ñande nde farla haare ugol julde fof ko fatiha jangete e mum jikruji ɗin e ko jangetende no immo jooɗe ɗum ala selugol immande kala hino wonde e jikru mum a immoto wiya allahu akbar sujja subhan rabbi al azim subhan rabbi al ala e maki alhaali on fof no wonde e jikru mum gila ñande nde farla kayre julde nden ha re'ugol ha ñande fi mayre lanni ɓay hunde fof fi mum lanna ñande goo baydolo mo alɗuɗo rokki dañay koto allah muhammadu mofti ɓural baydolo lasili o kalima ɗo ko kalima sénégal baydolo ko wiyete ko ade miskino joni noon miskino mo alɗuɗo okki ɗum woni allah kañum ɓay ko alɗuɗo so okki miskino on o dañay mana ko ɗum woni o heɓay tigi tigi si tawi ko patron tigi okkormo a miskino a heɓay ha yona ɓe maki noon kaka allah muhammadu mofti ɓural yani ɓural nelaɗo ngal sallah sallam kaka allah ngal iwri wa kana fadlullahi alayka kabira yo juulo e makko o hisnamo hande e jango ko sartorta limugol yo juulo e makko o hisnamo fanna no hira no weta e jokkodiral ko ɗum woni yo allah juule nelaɗo hisnamo hande jango ko tawata limore hunnanta yo allah juule e makko hisnamo fannama no hira e fannama no weeta ko ɗum woni allahumma salli alayhi ma taaqaba llaylu wannahar faslum haray ɗe natande ɗo dambugal kaɓe lintanta en ɗon ɗe ñawoje yani sifaji allah subhanahu wa taala ɗin godal geno luttal lutodiral e tagore e wellito yondinagol manande e yiide e halde e wonde nanowo yi'owo e joom halgol ɗe e sappo e go'o ardiɗe taƴor waji bima e haqqe e jon senagol voilà ceerno Samba ɓe maaki godal yani alwahdaniya wonugol allah ko goto luttal albaqa luttugol ka aduna ɗo si fo maayi lutodiral e tagefo almukhalafatu lil hawadis tawgol kañum no lutodiri e no tagore nde wa'ino yondinagol alghina alghani tawgol allah ko yondiniɗo besonnaki hunde emen ko enen besonni e makko ma nanugol makko ngol ma yi'ugol makko ngol ma wonugol ko haalowo on faami donc e wonugol makko ko yi'owo ko joom halugol ko joom haala kan se limi ɗe ɗo sappo ɗe ceerno Samba limi ɗo e go'o nam sappo e go'o ardiɗo taƴor wajibima e haqqe joom senagol e ɗeɗo hikkinɗe yeeso ko ɗeɗo woni wajibiɗe e haqqe allah yani ko hino waɗɗani allah tawgol himo sifori ɗi sifaji timmuɗi ɗo tawgol ko yi'owo ko nanowo ko wowlowo ko siforɗo yani lasiliji ko tawata kon ko bawgal woni e mum ko siforɗo ɗiɗoɗe haray iɗen janga ɗum ka ko wiyete kon toɓɓe tawhid ka meɗen alwujud wal qidam wal baqa wal mukhalafatu wa ma ila dhalik naam riwam mo garad ma yalzimagol kuugal ma sembe ɗe jumbitugol ko tatije ɗe halɗen ɗe wi'ete dagotoɗe e haqqe joom tagugol ɓe maki riwam mo garad riw e allah faale algarad ko faalegol allah o mara hunde ko faalete kanko ɗum hinaya tabintinɗum e makko ko ya riw ma yalzimagol ma waɗɗingol goɗɗum e makko tata no adday yo faale kala ko addata faale on e ko addata faale on kuugal ma cembe
on faami joni ko huwugol hunde e jogagol doole ko jom puɗugol o wi ɗeɗo tati ɗe halɗen ɗeɗo tati mana jogagol kugal ngal e cembe e doole ɗen ko ɗe woni dagotoɗe e haqqe joom tagugol ko ɗe dagoto e haqqe Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo yani ko dagi ɗum e haqqe makko kawnuhu yattasif bi an yakuna qawi yani wa fa'al wa ma ila dhalika min af'al at-tawhid na'am maki basal puɗɗal re'ugol yerondirde e hunde tagaande haton jingol pahu bundam mumɗude ma wonugol pahu bunɗo e ommo ala daalol ma jibde garad ma yaljimagol kuugal ma sembe ɗe battingol ɗe e 14 didduje woni riwaɗe e haqqe joom luttal. jazakallahu khairan ɓe wi wo basal alfaqr fuɗɗugol nokku go'o re'ugol ko wiyete lannugol kon yerondirgol e hunde fotugol e piiji tagaɗi ɗin yerondirgol e hunde tagade haton jingol ma wonugol hino faala pahu ma wonugol kañum nanata mbunɗam ma wonugol kañum yi'ata on faami mumɗude wonugol mbobuɗugol tawa wata haalude ma wonugol paho tawa woni sifori kañum nanata bunɗo ɗeɗo bunɗo wonugol kadi mo ala konngol ɗeɗo fop ko siforɗe ma jibde harad ma heɓugol tawa kañum hino mari faale ma yaltimagol ma waɗugol e hoore mum faalegol tawa hino no heɓi faalegol faale o wi kuugal ma cembe ɗe battingol ok ma ɗum nam kuugal ma cembe sembe ɗe battingol nam ma cembe tawayɗe hiɗe mari tasir tawayɗe ko battingol hina wellitade o wi ɗeɗo ɗe 14 ko lidduje ɗeɗe wolɗen nane ɗeɗo riwanɗe Allah ta tabintin e Allah ɗum ɗo few Allah o wawata siforgol masala wonugol paho o wawata siforgol wonugol bunɗo o wawata siforgol wonugol mo timma ma mo ala bawgal lasli tawhid on yani Allah huwa allazi yattasifu bi kulli kamal kanko Allah mo siftori kala ko timmi e yani ko munazzahun an kulli ma huwa nuqsan ko dandiniɗo kadi kala ko tawata hino uyti ko ɗum won lasile on fi en faamu ɗe toɓɓe ɗo ko ni noon kadi ɗe jannirte ka men yani ko albakam masalan wa adamul qudra wa ma ila dhalika hadha mustahilun alayhi ɗum ɗon ko riwani ɗum allahu haray ko ɗo inchallah wonden e darade ha e ala arowo inchallah si tawi ceerno abdoulwahab no mari taalik basite muɗum darnen ɗo haray ka timmingol ɗo inchallah eɗen salmina ceerno maɓɓen kamen fof kono kadi en salmina docteur makka e hittingol maɓɓe sifa ɗe defte ɗo haray min mi hanno ɗo mi jonnitaɓe ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. min weltanike on Ustaz Ahmad Ba e nde yaññande laaɓude feeñude ɗo meɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala Allah waɗan boka man dakkinoɗon yawmala en fof malum wala kanuna illa man atallah bi galbin salim hoti weltanoɗen jama julɓe heɗitiɓe o radio lawol kisal ɗo kala kaɓe wawi wonde e nder tagge fongom haray en weltanike ɓe o sarhu ɗo ɗen ko andintinten tum fahintali raɓɓuɗo momi mari ɗo haray ko humodiri e inɗe Allah ɗen e sifaji makko ɗin iɗen andi no woodi lurral molanangal e muɗum e feddeji hedditiɗi go'o no woodi e feddeji wiyayɗi Allah on ko sami'un bila sam'in ko basirun bila basarin ko yatakallamu bila kalamin donc haray ɗum ɗon no riwa ko andirton aqida ceerno masamba mon mbeya on ɗo no yaade aqida halu sunna wal jamaa ko ɗum waɗi so ɓe linti wonde o taa o ya riwan Allah winugol o nanata o yiyata ma wonugol ko wowlayɗo mala daalol ma wonugol ko mo neɗɗo yani ko nandiɗo e hunde ko tagi kon ɗum ko goo ko mari etaliɗi haray ɗiɗa ɗum haray ande wonde koko aqida sharia wigol wonde nelaɗo sallah sallam ko ɓe nelanoɓe e ado baba adama taguede amma aqida halu sunna wal jamaa e aqida salafiya no gomɗin wonde nelaɗo on ko ɓe nela ko ila biɓe ɓe nelaka haari ira ha ñande dargal dari ko mofte sakkitore ɗen woni ko ɓe nela e muɗum haray e lintayɗe ɗo ɗen toɓɓe ɗe ɓe waɗani en ɗen ɗo koɗe 50 jeego ko 50 jeego e jeego hande en linti
ɗe nogay e jeetati ellen tawi luttuɗen inchallahu haray e ala row haray mbiɗa andintinna on toujours haray ko yon prépare e ala row inchallahu e 20 heures. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa sallam bara mi weltanike on yo Allah waɗa on jotte weltodirani inchallahu haray weltanikeɗi ɓen kadi fof. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.